Essa aqui da Clayton Raven, um de nós top box dona de Aruba. Entrou na Holanda para preparar para um evento grande, que ainda colocou um lugar na Croácia, dentro de alguns semanas. Sowieso me preparando bom, mas cabe chega frio, tá matando gran, pero não está survive. Trein duro, me tá depender do meu coach, com ele vai coach me, então já, lo que me tá coach me tá assim. Você aqui pode formar parte de um time, primeiramente, para ir para a Croácia, você vai treinar, ela mencionou que você ponta não para melhorar, ela vai pelear não, então tem toch trabalho para assim. Ja, correto, sowieso. Me tá expert ba tudo bem, mas nunca bonota cabecinha, nunca. Ba como é dus, a walking me tá querer, ela vai costar, como tu beta arriba de ku ainda me nossa. Dus assim não bota criar meu bringador, não, mas nunca bota cabecinha, dus a outra vai caber pone, direita com falta, então assim não me tá querer adaptar isso mais. ARG Sports School está sua base, caminho que ele preparar para sua peleia na Croácia. Na mira com esta bringa acaba, e nada klapa hier bij Clayton no próximo nível de boxing. Clayton, ik weet nog mijn gesprek die ik met Clayton aanging in het begin. En Clayton zei tegen me, Mike, ik sloop iedereen. En ik vond die brutaliteit mooi. Ik ben naar wat partijen van Clayton gaan kijken. En ik was onder de indruk van zijn brutaliteit in zijn wedstrijden. Hij komt om te vechten. Maar tegelijkertijd zag ik ook dat er heel veel nog bijgeleerd moet worden. Ik denk dat Clayton straks er ook zelf achter gaat komen. Want soms sta je aan de kant en dan denk je van, hé, deze gasten kan ik echt aan. Totdat je met ze meetraint en merkt wat er allemaal voor nodig is om aan de top te komen, maar vooral aan de top te blijven. Maar goed, hij is nog jong. Hij is nu gearriveerd hier in Nederland, dus we gaan nu met hem werken. En hij moet een mooi debuut gaan maken straks. Condição também de parte de bringamento tá importante. Zeite para mim coisa, condição e coração. Dat in de berg outro, pode imaginar, durft a parte de coração. Durft a parte de coração, mas tanto vai botar em condição, bota bom brigando pero não tem durf. Agora tá por nada botar né. Bagulho bota freezering. Bem aqui do elemento meu irmão não tem para ser bezig na Aruba com escola. Pero sim, até como me disser que toch wel, que hora me brinca, é sowieso me tá escutando sucem de esquina, então para mim sair vitorioso dia mais. Analisar a peleia de contrincante cá, e abusar mais ou menos a sua peleia. É um jogo de analisar também, estudar um pouco. Correto, pero a mim não sabe que contrincante na sua peleia. Me não gosta. Me tá lá que sai mais tanto do meu irmão, sumang, dus me coach na mão, então anang me tá brinca a base de nang coaching. Como eu disse, não tu vai fazer nang, huiswerk bom de analisar gai bom, então treine er een gameplan para mim brengen, para mim ganhar mijn contrincante. Maar voor Glory is het zeker een toegevoegde waarde. En ik vind het ook mooi dat het een vechter is vanuit Aruba die getekend is. Hij komt wel naar Nederland om zijn voorbereiding te doen, maar dit is een jongen die echt op Aruba woont. En ik vind het heel mooi dat Glory toch hem de kans heeft gegeven om hem te tekenen. Ja goed, we vechten september. Het is een kort dag. Dus we gaan niet al te gek doen. Maar ik verwacht dat hij gewoon vuur brengt naar de ring, man. Al die energie die jullie daar op Aruba hebben, de zon, dat hij die meeneemt en dat laat zien in de ring. Ook met een contract Vasco Glory, dus ja. Atualmente wat a Glory só me brinca um outro evento mais. Dus o que está passa, me tá mais tanto de Europa aqui, dus cada dia comigo brinca, porta me brinca 2 anos por mês, trein. Então, has me trein esquema que não, então brinca. É um sentimento de orgulho sobre eigenlijk do next level sim, contrato para firma último. Correto. É um contrato com tu hine tá hanha, é um contrato eigenlijk com bata hanha. Depois que o cabeça bo primeiro pele e se bo gana, não por verleng bo contrato, então ora tram vasto contrato que tá e contrato com a meeting. Pe oficina de 24horas.com, situada na Holanda. Meu nome é Brian Coleman. Não olvidar que nós, tá por mim. Tem notícia.